Babe wethu siyabonga indeed uNkulunkulu wethu for umthandazo onkosile soyindlu kulendzawo Nkosi sibonga ukuthi yonke Nkosi wena uyawuva futhi uyawuhlala uwuva futhi Nkosi uvile ngoba wena unguye namhla unguye kusasa unguye lobukhona uNkulunkulu wethu ume Nkosi ebukhosini bakho lobungcwele ngokwethembeka nekwentata into letinkulu ukuthi thine bantu siyathoba Nkosi siyathoba mnini mandla wonke livi lakho lisandvo sicela Nkosi lishayile ibhidlite imivalo Nkosi lishayile ibhidlite tibopho uNkulunkulu wami lisiphule imisidari lisiphule yonke i-unbelief Nkosi nikungabata nemoya nemaphimbo Nkosi etimbungusha mnini mandla wonke leta etindlebeni tethu leta etindlebeni tebantfwana bakho leta etindlebeni tebantfu bakho uNkulunkulu wethu siyathandaza libuse timpilo tethu sithobe thine Nkosi umthandazo wethu lona kuthi sehle kukhule wena kubonakale wena njengaMose ayiphakamisa inyoka ehlane ushito njalo wathi nathi uma sikuphakamisa wena uyawutitfosela abantu kuwe Nkosi sicela kube njalo Nkosi usiphe amandla ekwenta lokhu ludumo lube lwakho phakathe naphakathe in Christ's name we pray amen. Amen. 2 Samuel chapter 9 verse 8. Second Samuel chapter 9 verse 8. Mephibosheti wakhothama wathi ukhothama embi kwa Davide uthi iyini ini incebo yakho uthi ingaze nakelele inja lefile ungaze unakekele inja lefile njengami ngumuntu lolandve ku0 ngumuntu lolandve ekudzingisweni lokukhulu wamangala utawubekwa etafuleni lebukhosi wase uyatimangala sokhulumana wamavi ekutibongela ekwenta njani bazalwane ekutibongela sisitheka sichube lendzaba yethu sesibuke ulokwenteka lapha eBethani kubhalwe lapha kuJohane longcwele chapter 11. Hallelujah. Amen. Ngicela sifunze verse 5 sehle naye sichubeke nalendzaba yethu. Jesu abethanza uMartha nodadewabo kanye noLazaro. Ngakho-ke wathi kube ukuthi uyagula. Waqhubeka wahlala amalanga amabili. Jesu bekabathanza labantu. Unelela kuva uyati umhlaba uthi umuntu omthanza kwanelela kuva ubhuthutela khona ujakele no lizulu loNkulunkulu lekathi dala bazalwane kuse strategy sakhe uthi imicabango yakhe ayifanani nemicabango yethu meaning ema-movements akhe akafanani nema-movements ethu kwenta kwakhe akufanani nekwenta kwethu amen. Lithi ngakho ngoba bekabathanza waqhubeka wahlala lokhu sekavile kuthi bayagula waqhubeka wenda njani wahlala uyagula lo naka ubayagulelwa waqhubeka Jesu wahlala kuphi na eBethabani
Bara, yes, eBethabara. Waqhubeka wahlala eBethabara. Amen. Ngoba indlela takhe kufanana, imicabango yakhe ijulile. Kwenda kwakhe kufanane kwethu. Akusho lokho ukuthi uNkulunkulu akabathanzi. Lokuqhubeka kwaJesu ahlale akuzange luthando lusuke. Luthando laJesu lalisolo lumile. Lokuthi wena inhlupheko iyaqhubeka iyandlondlobala akusho lokho kwekuthi luthando lwaJesu luthando lwababeti kwakho luyancipha alunciphi luyakhula luyandlondlobala. Simo sengqinamba lobhekene naso simo lesibuhlungu sekulamba sekweswela lomunye uswele umsebenzi mfundisi lomunye uswele imali yokuyobhadalela abantwana esikolweni ubathe uyalibuka lilanga liyaphuma liyashona ubathe uyazabalaza kuzabalaza kwakhe kufanana netithukuthuku tenja kepha akusho lokho kuthi luthando lwababe ngawe selusukile. Limine liqiniso kuthi wena ungilothanziwe. Ungilothanziwe wena. You are the loved one. You are loved by God. Amen. The creator of the entire universe. Uyakuthanza. Akusho ukuthi le ngqinamba uyathi phela nje Jesu uhlala futhi uyathi sewufile lo yamuntu. Ngoba konke lokwenteka phansi kwemfundo elilanga uyakwathi. Konke lokwenteka phansi kwemfundo elilanga wena njani? Uyakwathi. Uyakwathi. Waqhubeka wahlala emalanga lamabili lapho abekhona khona. Amen. Verse 7. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe asibuyele eJudiya. Akakhohlwa. Asibuyele eJudiya. Uyaphi eJudiya yeJesu ngoba kumele ngifike eBhethani. Akakhohlwa ngoJesu. Akakhohlwa ngimi Jesu. Akakhohlwa ukuthi wena akakhohlwa wengqikuye ekutheni sekudzingisweni. Akwengqikuye ekutheni awubhekene nengcinamba. Akwengi. Uyathi simanga mfundisi Jesu ulapha nje akakhohlwa ngapho bona bathi sekuphelile it is finished sekude there is no reverse. Baze bamthatha bayongqwaba. There is no reverse. Sebafika ka point of no return. Bashiwe ngubhuti wabo. Kwangathi labantu laba futhi bebathi inzanzana. Bathi vele kufa kusiganile. Sebakhipha lamavili awo akusanandzaba. Amen. Kodwa Jesu wathi asibuyeleni eJudiya. Yini Jesu uthi akubuye ngoba kunesicelo lesentiwe ngemantombazana lamabili eJudiya. Amen. Asasive kuthibendeka. Bafundi bakhe bathi mfundisi khona nyalo eMajuda abesanza ufuna ukugcoba ngemali kepha wena usafuna ukuyela khona nanyalo. Uyathi ngamamele lemagama ebazalwane bamfundi. Ngoba mfundisi ngiyacabangela. Kwakuthi makufika lo mbiko ulethwa kuletithunywa
Tekuthi uyagula Lazarus umngani wakho lomthandayo. Bafunzi baJesu bawuva. Bebakhona. Ngenxa yesu bebabhekthi Jesu utawuya ngaleso sikhathi. Babona Jesu wangayi bacabanga sekuphelile. Sebathatha ibona laba bantu. Kude lotibona kuJesu. Kude lotibona kuJesu. Kubafunzi bathi sebathatha ibona. Sebadiscourage Jesu ukuthi aye kulaba bantu. Yini indzaba na? Bathi Jesu bathi umhlaba uma ubhekelwa ingcina mbithi uthi utatibona. Bangani bakho lebekushoshamane nabo uma sewusekuhluphekeni bathi utatibona. Not with Lizulu. Lizulu alisho njalo ukuthi utatibona. Bafunzi bathi ubatatibona. Jesu sasibele enkhona. Basi Jesu impilo yakho isengxakini lela uyakhona. Uyathi bazalwane esolo ngiyasho futhi ngiyawusho. uNkulunkulu ude ma-boundaries. Akanamincele uNkulunkulu iminyelo ukuthi iyamvimbela. Akavinjelwa lutho uNkulunkulu. Lo Jesu lona athi kahle ukuthi utangivimbela kulomhlaba. Wabangela khona. Wawa ignorisha lamagama. Lathi ungabuyeli lapha. Ngoba wona bebafuna ukugcoba ngematshe. Bakubulale, bathathele yakho impilo. Ngiyacabanga mfundisi mhlambe labanye balabafunzi barizina bathi lo Jesu akabuyele eBhethani umhlolo wakhe. Batambona. Sebafuna sibaye ayobulala sawuhamba nabawe uyobulawa leli dayethu sawuhamba nabantu. Abantu sisine sashiye emanethe sabito. Bantu bayawubeka izathu. Tekuthi uhlale enhluphekweni uqhubeke uhlupheke. Not with God. Not with Christ. Christ ufuna ukukhipha enhluphekweni. Wakhipha Mephibosheth even laseLodipa lesichaze sathi belikilive lemaslams. Hlupheka lokhulu. La nyakatha khona timbungane. Kumanyata imikhwa. Violence. They discouraged Christ. Kuna sicelo solo simile kuJesu akasikhohlwa nikaze akhohlwa. Nikaze enjani? Ngicela sifunze Jeremiah 32 verse 27. Mangeli. Esikhondeni sisibathi mina bengabheka bathi yebo vele Nkosi asibiyeleni ngoba kugula umngani wakho. No. Ngisibangani baJesu. Uyathina lekholweni mfundisi ngathi njalo. Kwathi nalabanye lababona usiba baze bathi labanikele nga-1000 sibathandazela kakhulu. Ngithi bangama thina ngisilesihloza lo yakumphelele loya. Bekanani yena kusilandzela. Azayothola ukugula nje. Uyabona kakhulunywa la ngaphandle. Umhlaba uyakhuluma umhlaba. Umhlaba wena njani bazalwane? Khuluma umhlaba. Sibona tige emhlabeni. Lo nikele kakhulu ngiyena lekatawenda njani atawuthandazelwa kakhulu. Zilitwe tonke tibusiso.
not with Christ. Sicelo siyamuvisha Kristu. Sicelo. Angathi usucela kubani? Waye ungaceli kulona likakudala. Kulona lo ngumfanekiso ngihlala lona lo ngumfanekiso wakhe. Kulona lekathatha lutho lakho alifaka la kumphefumulo wakhe. Wangagcini nje ngekubumba. Wenza wakuphefumulela. Waye ungaceli kuye? Lamantombazana namabili lawa acela kuJesu Kristu. Athumela ithunywa. Siyelene eBethesda. Sivile kuJesu seBethesda. Ngesheya kweJordan tethembeka tithunywa. Ngoba tingelosi tethembekile mfundisi siyawuthatha lo mthandazo wethu. Awuphelele emathayele na uphelele emoyeni. Njengaleti thunywa leti. Athi zange sisasinowela kanti kuwela umfula asimele azabuye ngala kwemfula no. Tefika qatha. Ngisitamine basitela babhalisha ze hold station. Wawuhamba ilanga lonke. Balihamba ilanga lonke. Bafika la kwami naJesu khona. Bayideliver message. Tingelosi tethembekile. Moya lo ingwele uthembekile. Uyawuthatha umthandaza umise kubaba. When I yours is to kneel down and pray and ask. Ngosi ngisekuhluphekela. Uyisho ngo inkinga yakho. Ngathemeleza. Amen. Njengala mantombazana namabili. Ungaye Jesu lapho. Ungayi kufunza lo Jeremiah 32 verse 27. Nibavule bazalwane mangithi mangibita sengibitile. Mina ngusimakazi. uNkulunkulu wabonke bani. Mina ngingisimakaze uNkulunkulu wabo bonke bantfu. uNkulunkulu linake legama wabo bonke bantfu. Wonke umuntu unguNkulunkulu wakhe lo simakaze. Lo nini mandla onke. Lo mandla makhulu. uNkulunkulu wabo bonke bantfu. So ngesaba uthi khiphele ngaphandle wena. Utibale ngaphandle. Kanisotsheliwe ethi wakho. Uthi khiphele ngaphandle. Ngawo wonke umuntu mina. Bangcono bona bayakholwa. Awumina Nkosi yami. Hayibo. Kuvuma njengemlomo wakho. Nkosi nami mina. Ngita kuwe njengalo nje. Ngisita ngithethelele etonotama. Uthi tena matibovu. Noma sikuphathelene nengathi. Yena uyatisula. Atithethelele. Wena isicelo sakho. Nkosi ngihluphekile. Na inhlupheko incanza ingiletha kuwe. Tsanza lo mhlabeleli noma somncanza ngehlupheko. Uma ngesoneni ngincanze Nkosi. Ngingancanziwe mina Nkosi. Ngisehluphekele. Uyibeka inhlupheko yakho. Uyayiva. Akusho lokuthi ngoba isolution ayitinyalo kusho ukuthi nekisede. Hlala 2 days Jesu. Imthanzele lendlela ekayibeka ngalo umbhalo.
Uthi ngakho-ke bekabathatha. Bekamthanza noLazarus nalabo dzadzewabo. Ngakho-ke waba suyahlala emalanga lamabili. Waqhubeka. Allow God and the thing ngoba sikhathi sakhe si-perfect. Sikhathi sakhe sinjani? Uyathi uma bakhipha lesicelo bathumela letithunywa. Ngithi 10 minutes sathana aphuthuma. Abecabanga sibatawumemeta bagijime bafuna letithunywa. Yes, no. Instead walayeka banakana ngokufa bakhala bathi gicita phasi. Sebahanjelo nakunje. Taqhubeka tithunya tenda nje ntahamba ta mix message. Amen. Amen. Tingelo zitiyawuhlale tichubeka. Timix message. Timixa ticelo. Tenda njani? Mixa ticelo. Kwabaphendula kaJesu ngalendlela kabaphendula ngayo asifundise kwabaphendula wathini laba lesi bamdiscourage. Verse 9. Yesu wathi kubo, angithi ilanga liyaphuma libuye lishone. Umuntu nakahamba emini akakhutshwa. Ngobe ukhanyiselwa ulokukhanya kwalapha emhlabeni. Kepha nakahamba ebusuku uyakhutshwa ngobe kude ukhanya kubo. Emva kokusho njalo, Jesu waqhubeka wathi kubo, Lazarus isihlobo sethu sewulele, kodwa ngiyabuya ngiyombuza. Ngithi 10 minutes Jesu yathi kuthi sowufile lo yamuntu. Sawunjani? Futhi yathi next wafanele. Uyathi yemzalwane lesimo masi intensify ungaqabanga ukuthi uNkulunkulu ukukhohliwe. Ungake uye lapho. Ungavumi uye. Litsitele live labalungile batawuphila. We live by faith and not by sight. Sine labalungile siphila ngekukholwa, sihamba ngekukholwa, hayi ngekubona. La mehlo lengqinamba mayikhula la emehlweni nakho yathi na mehlo ami ngihamba ngekukholwa ngibitelwe kuhamba ngefaith angabitelwa kuhamba ngalokubonako kuze ungathi ukhumula lejazi lekholo ungathothi ayicaka cithwe lamandi seyindizile lenkukhu. Amen. Amen. Noma sekafile Jesu akakhohlwa uthi kunesicelo kumele ngihambe ngoba kunesicelo kumele ngifike eBhethani kunesicelo Amen. uthi Jesu kumele afike kulo kumele ngifike kuMartha naDadzewabo ngoba kunesicelo. Lisho njalo lizulu. Lisho njalo lizulu. Amen. Isaiah 49 verse 15 ngiyamthatha. Akasho Jesu sasale sikhohlwa. Akasho njalo. Noma angisale ngikhohlwa ingoto seyengcindlela ayengi indlela ingoto ayengci indlela kuJesu
kuNkulunkulu lekadala lekathi engimine ngiNkulunkulu wabo awukaqedzeli manje levesi iNkulunkulu wabo bonke abantu asicedzele ecela before sifuthelele 32 years verse 27 mina ngimusifakazi uNkulunkulu wabo bonke ba kukhona yini lokungifundako mina kukhona ini Lokukhonelako. kukhona yini lokungehlulako mina eNkulunkulu engisimakazi wabo bonke abantu imphenduli obvious lele singisi is there anything too hard for me is nothing kutela ukulikhona isimakazi kutela ukumehlulako simakazi konke kumalula ngisho inhlitiyo loyibona wena sihawuvele sengaliwe phelile kwami sengisichefe kulo yamuntu kodwa bekangethembisile uyangithanza futhi uyakungithanza ngize ngife simakathi lenhlitiyo malula njengemande emfuyo ngayiguqula ayibhekisela athanza khona amen usho njalo uTaga 21 verse 1 galula lenhlitiyo lentshele likhuni lothi now it's an impossibility sikhona inokungehlulako mina khona inokulikhuni kimi the answer is obvious nothing absolutely nothing that is hard before God that is difficult before God that is too complicated ukuthi uNkulunkulu cannot nakunjani anike isolution yakho amen ithi-ke Lazarus ulele ngisayokumvusa qhubeka senze nakunjani asesikhathini selinamatini Thomas alekiwa ukuthi ihamba wathi kulaba abafundi nathi asihambe kanye naye sisikeukuba kanye naye uyathi solo ngoba iconfirm shift man solo bona babambe eksijesu bebafuna babonile angisibabonile lento lokholwa kwakahambi ngekubona uhamba ngekukholwa babona Jesu ukuthi bafuna ukumgqoba sebathi ngcono nathi sambe kanye naye sitofike sife kanye naye sesiyokufa kunanzana Jesu sasibiyele neBethany eJudiya siyawuvusa bani Lazarus bathi bona isiyawufa Nase ngakhumbula le verse 1 Corinthians chapter 2 verse 14 abayi uyabona lenzaba mzalwane kufuna uyiqonze lenzaba yasezulwini ufuna wende njani konze umuntu wemvelo kawemukeli kulokwamoya ngoba njani kubulima kuye futhi ngeke akwende njani akakuva akafuni nekukuva sasunyekele lo mbhedo wena
Yini inkinga? Uhamba ngikubona. Ebazalwane kukhona ukuthi elibonza leli ngiyaphuma. Ngiyaphuma kuleli bonza kukholwa lo. Yayi wena ungaphuma njani uthi ngiyaphuma kuleli bonza? That is faith. That is faith. Listen, the impossibility becomes the possibility. Becomes possible. The impossible becomes possible. The impossibility becomes a possibility. Malamanye magama. Isho njalo. Ahlebele Sathana sona ngilolahliwe kusite ngani? Kwenda sicelo sakho enkosini. Thandazo wakho kusita ngani? Awulalileni. Bonke abantu bayalala. Tshela Sathana uthi nginohambo lwami ngedwa. Nginohambo lwami ngedwa. Uvuka uthandaza uthi ngiyathandaza ngiyamathi lona lekahlala 2 days eBhetadara wahlala waqhubeka nemsebenzi wakhe bekawuyele wathi angifuni luhlelo lasezulwini liphazamiseke ngidawuqedzela umsebenzi lengicele wona eBhetadara. Amen. Athama circumstances ungabuyeli leJudiya. Itolo lokube bafuna ukugcoba ngemaji. Wathi ngiyakhona ngoba simcoka lesicelo kunalokugcotshwa ngemaji. Umcoka wena lothandazile uNkulunkulu. Bamcoka laba bantu. Wonke umuntu lothandaza uNkulunkulu basenhlitweni yaNkulunkulu. Uba sithandwa saNkulunkulu. Wonke umuntu loshiya sona tinamathisele kuNkulunkulu. Lo shaya turn around athi kusukela namhla tono tami ngishiye. Disemva kwami. Mina ngiphokophele indlela yakho uba sithandwa sakho. Abesithandwa kulaba bantu. Abathanza laba bantu bekuthi thandwa tabo lithi Jesu bekabathanza bekamthanza Lazarus bekabathanza bodzadze wabo bathi ngoba ngiyabathanza simo lesivetwa ngisathane means nothing to him neke Jesu azakhulwe ngisathane ngiyayithanza inzaba yekuJesu esathane makadzelela ezulwini so edzelele lokudzelela kwakhe bathi babhali bekathi tshelile ngoba yena bekayingela osekukhanya ahamba lokukhanya kula kuye bekathi tshelile ethi mhla suka ezulwini itawusala kumnyama ezulwini itawusala njani bathi wathi nje makalapha eminyango sekathi uyaphuma wasuka ngomuntu wathatha lokukhanya kwakhe wasala yena nebumnyama wathatha ini lokukhanya kwakhe manje ke sekangahlula ngilento lekavele nje waye ebaleni ecaleni nje wavele wayehlulekisa Engazehluleke uNkulunkulu kuwe kulesimo lobhekene angathi noma uthi umsebenzini uyastruggle ukuthi utawudlana utawena kanjani uma imndeni wakho utawumaintain ungasuka emthandazweni hlala emthandazweni umlinze ngesinene lo simakathi lo lekathi tenginkulunkulu wabo bonke abantu uthi angiphinze umfunze lo Tisabele lo 34 verse nakunjana 18 ngicela umfunzele yena
lo mnyango uvulele Isaiah 49. In fact asocela ngalo Isaiah 49 verse 15. Ndohlala phasi. Sichaze singakhona kwewela umfula singathi sister ukhanza ugcwele le ndlela lina ngayo mfundisi. Funza Isaiah 15. Umfaki angalikhohlwa yini iswane lolusebeleni lakhe. Umfati angalikhohlwa yini luswane lolusebeleni lakhe, yes. Ukuthi abeke isihawu umfana nakudala. Abebethe sihawu kulo mfana lekamtala kona. Noma Noma angamkhohlwa. ngamkhohlwa noma ngendeka lokho. Kodwa mina ngeke ngikukhohlwe wena. Kodwa mina ngeke ngukhohlwe wena. Akasoza khohlwe nguwe Jesu. Uhlabela nomhlabeleli mana akasoze. Le owangifela ekhaya akasoze angithele soza khohlwe nguwe funza dihlabelelo 34 ngihlale phasi sitawuqhubeka 18. The Lord is close to those whose hearts have been broken. Nkulunkulu sethude nalabo tinhlitiyo tabo tidzabukile. He serves those whose spirits have been crushed. Uyabasinzisa labo imimoya yabo injani yephukile. Ngilevesi lekafunza umfundisi. Angathi umoya wakho uphulwe uyathi kuphuke emoyeni mfundisi. Hey, is the apex. Yes, distress. Yetinhlungu. Umoya wami uphukile angazasho njalo umuntu. Sikumadima kakhulu. Ujabhile. Utsinile. Lithena is close. Ungacabanga ukuthi Jesu wena usebhetara. Ebhetadara. Jesu mbambambamba usebhetara. Kulaba tinhlitiyo tabo letitsabukile. Ukhona khona ebhetadara wenda umsebenzi utawuqedza lapho sinekaza ushilo. Ngoba lona loqala umsebenzi empilweni yakho manje uyawuperfecta. Wenda njani? Don't be discouraged. Uthini ngathi kuyaqeka lele ngwendawo. Ngathi akuphumelela, hayi kutawuphumelela. Asingayikho usithi asingayengana yitonke tipo letinhle tivela kuyo. Romans 8. Tonke tipo letinhle tivela. Uyabona lokubuhle lokuloso nangathi buyaqeka lobuhle bami. Labantwana longathi bayadzelela. Abakulalela wabaphiwa ngisimakathi sipho tipo letihle basibusisa thandaza cele simakathi umlinze ngesinene tabagucula labantwana tawuperfecta lo msebenzi tawuqedzela futhi uthi ngithuta ngikhona ngilakuwe. Ngikhumbula inshumayelo yomnye umfundisi waseRoma mfundisi bathi washumayela ngesidlo. Atshela abazalwane makholwa amanithatha lesidlo lapha senibuyela lapha phasi uthi wasibeka tonke inkinga takho ngoba lo Kristu usuke sekala kuwe. Ngoba sodlela umtimba wakho. Ungadibambeleli. Konke lofuna ukusho. Gusho. Ngalibele iqala tekhathendli. Bukela bayawumukela. Amen. Now, mawusakudzingisweni. Suka la kuwe Jesu.
lizulu lonke liphelelela kuwe. Waba seBhethani the minute kufika letithunywa timtshela le message waba seBhethani ngoba yena usetindzaweni tonke ngasikhathi sonke. Ingako nje athi ufile athi kusiso ufile. Amen. Uyakhona nje uyathi uthi isimo sesik0 ngekwemhlaba. Nothing becomes 0 kuwe. Kude loba ku0 kuwe. Hallelujah. Ngokuhlala enkosini. Ungasuswa timo letibuqhayi tingcinamba temhlaba uNkulunkulu. Hlala kulona lekadala. Ungayenza nje. Ungaye esonweni uzohamba uye emandleni kumnyama uyofuna lisito khona ungayi. Ungayi nabo Shylock yotifaka kumoya tinkingeni. Amen. Methembe lo wethembekile. Lo ondla tinyo licela izulu. Uthi kangakanani ke wena? Uthi ngisho tinwele tenhloko yakho ngiyadada uthi tingaphi inombolo yakhe. Amen. Praise God. Asihlale kuye. Simethembe. Simathi. Siphile ngalokukholwa. Ngiyalithanda le verse ngaphandle kokukholwa kude kumjabulisa uNkulunkulu. Lesimo sicele kusona ujabulise uNkulunkulu. Phela ukukholwa kubonakala ngalesikhathi uvelele tingcinanga. Akubonakala ngalesikhathi indvo tinjusa. There is no need of faith to exercise your faith, to show forth your faith. What is it? Sitsingo se-faith isibonakala esikhathi phelethi uthi ngiyahlala Nkosi ngiyakwethemba. Tindvo tami tangihambela kahle. Tonke titawulunga ngoba wena ukhona. Unemandla onke. Sikhathi sakho si-perfect. Sikhathi sakho futhi asidelay. Sikhathi sakho asidelay isikhathi saNkulunkulu. Wena ngeke emhlaba ungabona sisiyadelay. No. Asidelay. Sifika at the nick of time. Basho njalo abafunzi kamfundisi. At the nick of time. At the right time. At the right time. Amen. Amen. Isimanga somuntu Maseka